Dobar dan, dobrodošli ponovo na kanal Arches Plus. Bună ziua, bine ați venit din nou pe canalul Arches Plus. Danas ćemo pričati o glasovima i slovima u rumunskom jeziku. Rumunski jezik ima pretežno fonetsko pismo. Nije u potpunosti fonetsko kao srpska ćirilica gde svako slovo odgovara jednom glasu, ali je mnogo jednostavnija za čitanje i pisanje nego, na primjer, engleski ili francuski jezik koji ste možda već učili. Jedna od razlika u odnosu na srpski je postojanje dva posebna glasa e i i odsustvo glasova lj, nj, č i dž. Postoji još nekoliko razlika koje ćemo predstaviti u ovom snimku. Ovo su slova rumunske abecede. Slova koja ne postoje u srpskom: e, q, š, c, w, x, y. Kod slova e, š i c ovi znakovi nisu akcenti, već su u pitanju slova sa dijakriticima, isto kao što su to ć, č, š i ž u srpskoj latinici, recimo i đ. X se koristi kod relativnog malog broja reči. Izgovara se kao ks u reči tekst ili gz u reči egzemplu, primer. Q, W, Y se koriste samo za strane pojmove. Slovo k se koristi samo za ograničen broj reči, a inače se koristi ovo slovo k. Navešćemo primere reči koje počinju na svako od slova. Slovo a, ap, voda. Albine, pčela. Slovo e. Postoji veoma mali broj reči koje počinju ovim slovom. Izabrali smo dve reči kao primer, a to su kolokvijalni izrazi esta, ovaj, i ela, onaj. Inače se u književnom kaže aćesta i aćela i to su reči koje ćemo koristiti. Slovo e. Zvaćemo ga e od a ili e iz a, na rumunskom e din a. Zbog pravopisa ne postoji nijedna reč u rumunskom jeziku koja počinje ovim slovom. Sve reči koje počinju ovim glasom pišu se sa e od i. Slovo b. Brânze, sir. Băiat, dečak. Slovo k. Câine, pas. Căpșune, jagoda. Ovo slovo se nikada ne izgovara c. Za taj glas postoji potpuno drugo slovo. Ovo slovo ćemo dalje zvati k. Slovo d. Dinte, zub. Drapel, zastava. Slovo e. Elev, učenik. Eksplozije, naravno eksplozija. Slovo f. Fereastră, prozor. Floare, cvet. Slovo g. Gare, stanica. Grădine, bašta. Slovo h. Hârtie, papir. Harte, karta ili mapa. Slovo i. Inima, srce. Inel, prsten. Slovo ă od i. Ă din i. Înger, anđeo. Înghețate, sladoled. Izgovor je identičan kao kod ă od a. Razlika je samo u pravopisu. Slovo ž. Žukerije, igračka. Žurnal, dnevnik.
Obratite pažnju, ovo slovo se u rumunskom čita ž. Ne postoji slovo za glas j. Slovo k. Ovo slovo se naziva u rumunskom kapa i mi ćemo ga tako zvati. Koristi se za reči poreklom iz drugih jezika. Kilogram, kilt. Slovo l. Lalja, lala. Leu, lav. Slovo m. Mase, sto. Mr, jabuka. Slovo n. Nor, oblak. Nuke, orah. Slovo o. Oglinde, ogledalo. Wale, lonac. Slovo p. Pâine, hleb. Pićor, noga. Slovo ku. U rumunskom se naziva q. Postoji veoma mali broj reči u rumunskom jeziku koje sadrže slovo q. Još manje onih koje počinju sa q i to su ponovo reči stranog porekla. Quiz, Katar. Slovo r. Rošije, paradajz. Race, patka. Slovo s. Skaun, stolica. Soare, sunce. Slovo š. Škvale, škola. Šarpe, zmija. Primećujete da se slovo š piše slično kao u srpskoj latinici. Slovo t. Tren, voz. Trandafir, ruža. Slovo c. Câncar, komarac. Cap, jarac. Ovo slovo uvek predstavlja glas c i to je jedino slovo za taj glas. Slovo k nikada ne predstavlja glas c i to je jedan od većih izazova prilikom čitanja rumunskog za vas koji znate srpski. Slovo u. Uše, vrata. Urs, medved. Slovo v. Vake, krava. Vin, vino. Slovo duplo v, na rumunskom dublu v, je još jedno od slova koje se koristi samo za strane pojmove. Primjeri su WhatsApp i Wi-Fi. U rumunskom se generalno izgovara baš kao w, a ne kao v. Slovo x. Postoji ponovo prilično mali broj reči koje počinju ovim slovom. Na primjer, ksilofon, ksilofon. Xerox. Odomaćila se kao reč koja se koristi za sve fotokopir aparate nevezano za proizvođača. I slovo y, na rumunskom y, odnosno grčko i, se koristi samo za strane pojmove. Na primjer, joga i jaht. Slovo z. Zmbet, osmeh. Zmeure, malina. Iz primjera reči ste već mogli primetiti neka pravila za čitanje i pisanje. Ovo su suglasnici u rumunskom jeziku. B, k, d, f, g, h, ž, l, m, n, p, r, s, š, t, c, v, z, ć, đ, k i g. Imajte u vidu da su posljednjih 4 samo način za zapisivanje tih glasova, a ne slova rumunskog jezika. Ovi glasovi se u rumunskom jeziku ne zapisuju dijakriticima, već se za njih koriste skupovi 2 ili 3 slova, digrafi ili trigrafi, nešto slično kao latinično dž. Digrafi su ć,
ći, đe i đi. Ćerćel, ćirjaše, Đermanija, đimnaste. Pošto su parovi slova će, ći, đe i đi potrošeni, potreban je način za zapisivanje ke, ki, ge i gi i to se postiže umetanjem slova h, koje se u ovim slučajevima ne izgovara, pa su dobijeni ke, ki, ge i gi. Primjeri reči koje sadrže ove grupe slova su keje, kimije, gjace, gid. Pravila veoma slična ovima postoje i u italijanskom jeziku. Posebno napomenimo da ne postoji glas č. Dačija se izgovara dačija, a ne dačija. Prezimena poput Manću, Stanću, Činć, Ćebzan ili na primjer ime Mirća se također ne izgovaraju sa č. Moguće je da se u nekim oblastima, na primjer u Bukureštu i oko Bukurešta č izgovara za nijansu tvrđe, ali je to još uvijek veoma daleko od glasa č. Više o ovome u posebnom budućem snimku o transkripciji rumunskih pojmova na srpski jezik. Ne postoji ni glas dž. Samoglasnici u rumunskom jeziku su a, e, e, i, o i u. A, e, i, o i u su isti ili veoma slični kao u srpskom jeziku, dok se e i moraju savladati kao novi glasovi. U rumunskom jeziku su diftonzi i triftonzi prilično česta pojava. U pitanju su grupe 2 ili 3 samoglasnika koji se izgovaraju zajedno kao jedan slog. A, e i su uvek samoglasnici, odnosno nosioci sloga, dok e, i, o i u mogu biti i poluvokali, odnosno kratki nenaglašeni samoglasnici. Primjeri diftonga: jarna, daj, krejon, deal, stjava, keje. Primećujete da i kada je u ulozi poluvokala zvuči kao glas j u srpskom. Naišli smo sad na pojam koji ste verovatno čuli ranije, a to je stjava, zvezda. Reč koju znate kao ime sportskog kluba, a izgovara se upravo stjava, nikako steaua. Slično je kod reči poput libertatja, sloboda, univerzitatja, univerzitet, fakultatja, fakultet i drugih. Primjeri triftonga: krejoane, pljapa, srbojke, jau. Kurioziteta radi, postoji pravilna rečenica u rumunskom jeziku koja je sastavljena u potpunosti od samoglasnika. Uaja, aja, jea, jej, jeu, jo, jau. Sa značenjem ovca ta je njena, ja joj je uzimam. Red reči u toj rečenici je skoro isti kao u srpskom jeziku. Osim što ne sadrži ni jedan suglasnik, mogli ste primetiti i da se reči je, jej i jeu ne izgovaraju kao e, ej i eu, već se e u njima izgovara kao diftong je. Ovo se dešava kod ličnih zamjenica jeu, jel, ja, jej, jele i prezenta i imperfekta glagola afi, biti. Ješti, jeste, je, jeram, jeraj, jera, jeram, jerac, jerau, dok se kod ostalih reči izgovara e. Napomenut ćemo i da postoje slučajevi u jeziku gdje se mogu pojaviti dva ista susedna slova, poput reči ideje, zoologije, skriitor, vakuum. Ali se u takvim slučajevima izgovor ne menja, već se svako slovo izgovara ponaosob. Isti je slučaj sa složenicama poput hiperrealist, transsiberijan ili posttraumatik.
Nailazit ćete i na slučajeve ponavljanja slova k, gde se posle drugog k javljaju e ili i, u rečima kao vakcin, akcident ili sukces. I u ovim situacijama se prvo k izgovara kao k, a drugo se izgovara zajedno sa e ili i, odnosno kao će ili ći, što ste već mogli čuti. Od svih dupliranih slova najčešće ćete nailaziti na duplo i na kraju reči, gdje je prvo i terminacija za množinu, a drugo i određeni član. Spomenut ćemo da postoji i slučaj trostrukog i u određenom broju reči, ali od svih njih vi ćete nailaziti samo na reč kopiji, deca, i eventualno na reč fiji, sinovi, pa se ne treba posebno opterećivati time. Nasuprot ovome, veliki izazov onima koji uče rumunski može predstavljati slovo i na kraju reči, koje se u većini slučajeva izgovara kao kratko i, glas koji recimo da ne postoji u srpskom jeziku. Primjeri takvih reči su sve imenice sa neodređenim članom koje za množinu imaju terminaciju i. Câini, elevi, nori, crncari. Ovo je važno savladati jer câini, elevi, nori i crncari sa naglašenim i je oblik za određeni član i ove oblike je potrebno međusobno razlikovati. Postoje i slučajevi kada se jedno i na kraju reči naglašava, poput infinitiva glagola koji se završava na i. Glagol afi, biti, glagol adori, želeti i mnogi drugi. O akcentovanju nećemo sada posebno pričati, već ćete to savladati vremenom tokom lekcija. Svi vi iz Banata, a možda iz istočne Srbije, koji čujete svoje prijatelje, drugove, komšije ili rođake kako pričaju rumunski, možda sada razmišljate da oni ne zvuče ovako i imate pravo. U banatskom govoru, osim ovih glasova, postoje i glasovi lj, nj, š, ž i dz. Za njih ne postoje slova jer to nije pisani jezik. Zapravo, da budem precizniji, postoji određeni dogovor o tome kako treba pisati te glasove, ali ja lično mislim da to nije dovoljno dobar način i kada budem navodio primjere za lokalne reči koristit ću drugi zapis. Ovo ne treba da pamtite, ali ćemo samo navesti kao još jedan kuriozitet. Reč leu se kod nas izgovara ljev. Inima je injima, čerčel je šeršel, înđer je înđer, žukarije je žukarije, brânze je brândze. Osim ovih drugačijih glasova, u banatskom govoru postoje i neke zamene pojedinih slova drugim postojećim slovima. Gradine je građine, a grad Timišoara je Čimišoara. Nećemo ulaziti u priču o tome koje glasovne promjene su u pitanju i zbog čega. Uglavnom, rumunski jezik je sklon glasovnim promjenama i ljudi iz drugih krajeva prilično lako razumeju i rastumače ovakav govor. Znam da ovaj početak može delovati zastrašujuće i veoma komplikovano, ali vas uveravam da nije tako i siguran sam da ćete vrlo brzo savladati čitanje i pisanje rumunskog. Ovom prilikom sam izneo više detalja nego što je možda potrebno početnicima, ali čar ovih snimaka je što možete da ih pogledate iznova kada vam nešto zatreba. Sada konačno možemo da počnemo sa lekcijama.